Mwirigiro bwa kwantuko ya kuya Jumamosi netete na mbere bwega nenguko gwatogeni kire Nteto chetu cheru Thaa Mugwanja na rua eri tariki 5 mweri ni jwa 8 mwaka ni jwa 2023 mbeta MAUREEN KINYA tukiambiriria Nteto chetu sibitari ya Nyambene level 4 nethiritwe ikiamukira ndawa chamung'ana jwa mbecha chiringi milioni 2.6 aria akaribe ethiritwe bakirwa nandi bakaugaga gutina ndawa dene ya sibitari ije na Kinya akaribeta nambe na kwithirwa bakiurwa ni babatere kwithirwa bakigwata mbaru uriti ngugi bwa ngavana Kawira Mwangaza. Imototo jwa box ya ndawa ikinyiritwe sibitari na Nyambele bofo mushino mawa murigo jwa mokiritwe ni murungamiri sibitari yetawe munene Kaburwa uria kuga ikathiria mugambo jwa tukagure ndawa jura jwithiritwe jurikire bamweba akari bareka tuwiretu muno ni kwithirwa tuku receive dawa from the county government of Meru. Actually, on behalf of this fraternity tuku appreciate muno nonto thirikari excellence the governor thirikari yaure tothirie kanyukara antu bau atukaure kwa ukaure yake kuthira, and on behalf of Nyambene Hospital we feel satisfied tukumba ku receive ndawa cia almost 3 million ndasiomba in this hospital, to be precise 2.6 million. Munene Kanga Samaritani ali uria atongerete mubango jojo kuthiurukia ndawa masibitari-ini na kwathira ati Nyambene iri onthe yani mwena jwa igembe na tigania tayari ni baretete ndawa cia mung'ana jwa shiringi milioni 6 na ngiri 100 na thini wa Nyambene region ngavana la tutumete na ndawa sina almost 6.4 million, almost 7 million. Ire chisi tamwana oliko wa igembe. Na ule untu wakulingira nginya gavana royo mukamwela ongela. Kogu tukwatanete antu mamawa kana Nyambene as a whole. Tukwate gavana wetu njala iganegana tulekana antu mama kuga kuruna chiacha ikenda ngugiri kitate ilitika. Dennis Mugendi Weru wikendi sibitari ni Nyambele bofo mushine o Maua kaunti ya Meru. Nawe Felix Kithenji uraniwe MCA wa ward ya Ruirirwa Riera ndene agisigo bunge kia Buri nethiritwe akiuria baria bethiritwe agichinda akiri kithurano kithuru bethirwe bakimunenkera kanya ethirwe akiritira akariba ward ya Wengugi kagitenio kau nethiritwe Kinya agitetera ngavana Kawira Mwangaza na kwithirwa akiuria antu bege siasa ni batigane nawe nikenda ethirwa agitithia na mbere na mirandi yawe ndene ya county ya Meru. Ondi mpathu cia kisiasa ciitite na mbere kuratateka atongoria bamorurwa Riera Buri muno bakiolota wathani bwa thirikari ya kaunti ya Meru buraburi thaayo riwe MC wa Nteto Kithenji wantu na ukiririte acinani bawe kithurano na kithiru akiwa buru ibobo mwangangia kiribu na iba mukana o murito kwenda kuja na oversight ibeje nio tutio barigeria Kinya oni ngotekere kuthiri oversight mashinani naria no ntungugi ira tuitete kanya ka kameri kenda tumba kutha twina ngwataniro ngugi ira teitika kaire so kira nkuromba akariba Meru county bukano gwe siasa na ondra ugire antu bara twachindaga nabo no ntu taka bandingirete kura batendari ante mami na batenogia buru kaba iringirete kura ona aringiro kura imwana inchi Ruirirwa Riera na mwana inchi Ruirirwa Riera no bationdari ante mami ende tegetuma kana garagara kabuti ya antu bara twacina na bonda acindire na batiombo makiaburu kira nkubera ibete baturie bono ranguge igwitwa na no nkera nyanga vana Kawira Mwangaza ugatinda kumakua iyo political competitors ibaria nau na ba kumakiaburu ugo batikuthira ukimakabone Meru no ntu batu Meru twakwere kura na itukaretie ngavana batu kaija MCS ba Meru tuko nyuma yako, sisi ni jeshi wako, tazimama na wewe. Kithenji akithetera ngavana Kawira muno kire witingwe bwa thirikari ya county MAUREEN kira kendigaretie ikona ntu bakiuga Kawira Mwangaza na gwitanguge wodi ni mwagatiga inge ankwenda kubera ni urongo kugeje kuthoro kwena ngavana ukumba kung'anania wodi cionthe ingavana Kawira Mwangaza na tung'ananitie twinthe no ti wondi Kinya mwaromba kuongera kwendera
kana miongera into kurukia wondi ingi kankwanda kuibwaga ingavana Kawira Mwangaza ingugira gwita Meru yonde mkoloki kithenji so nikira nkugake ingwatano nkwanda Meru antu bakarebwaga antu bakobaruirwa rera mbere barabara ira tutakinyira tugakinyira bwaga na tukaithithikare mzuri no ntu ngwebwa mpera tupakwa na mbondete nenya sana nyinyi ndio wandozi wangu andozi bako te baratu wachina nabo babu bwa mpere kuri bwa ndozi ibwe ngotambua babu akaribaruirwa rera nkiripotera Weru weekend kumabore mbita wa Kelvin Kimathi. Na gwa kagita gaka nene ntura inyingi kuma wodi-ini ya Mwathi ni bethirite bate kuona stima indi rukirirwa narua ni bonanitie gukena kwao na kinya wirigiro bunene nyuma ya kuona abundi bakigwata waya cha stima ni kenda bethirwa bagikirirwa stima ijara na ndi bethirite bakiuga bakona Weru kwa igita ria mbere na kinya uturo bwao kwithirwa bukimaririra na bana ndi bakethirwa kinya bakiambiriria biashara iria chithairwa tigitumira stima. Tuatu inege no mno kwa stima na tukona ni regiro na sia tukinyila me transformer teye na kuringere ai ere kongwaitiame na ya maiboki erio niwe koreyele itarimwe igikeno kuma kiria karibantura mwanya cha gwandi ya Mwathi baraba ithiritwe kwa igitarira jaba kiona stima akuraja no ende mwanka athaino ichianjiritie kureta reto akube ekirebo nonto kwina transformer chianjiritie gwikirwa nturani chiao moroto uri gutigira bakona stima meji yao na kinya nturani chiao chionthi kathinambe na kwithirwa ikiona Weru ndiri ngikanto baturoka jwa yaga kongwaitiame au kwambiri mirandi wambirire tene na baturoka jwa twegeru uyu miaka 5 ethira ingi ethira mwaka kinya miaka 5 mwezi mura rikuo yathira bakiro iruro ni auke kumandrika na kanunu konkinya nsongolweni aho indone stima yekero mutu atenke watu wanjara mpende tuweta kanisene na ntuko yenge tulata boyeta mutu ateko watu wanjara lakini tafadhali ruare kuona indone stima kuma Nteto lakini duane ndese kinya kwetu mpandra akonda kinya size enje kinyete Utaratara ojothiete na mbere na gutigira antu ibokinyiro imenya amastima ntere mwanya ende kwina iromba atikira muji notigire gwikiro astima nikenda abathi na mbere na kwithirwa bonthe baikurania kwina ikingi bitulire tanto kidogo abitakinya musie misiere baraba go style bonde au ntoreni au bijyo twekela tafadhali leo ni romba nkoromba purumbere ya mwesimiwa na kibaso na kaibwa ingwetege burupi anto bandu gusetu baba go twekela patero na mwanki baba ngiba twegelete au kwe ikingi bitulire mbere au Kuma Mwathi Gebe North, Betan Class, Chabare. Ni kuma kirirugono ruu nio tukuona kanya ga kunogoka ugeta kuraja insokerete na Nteto nkuruki. Uramenya college ire tongoretie nthiguruni ya Kenya no thondekebwo CEOs na ene ngugi iciariritwa ja Meru. Reeves College ire niyo Meru Institute of Business Studies na ndi turi na campuses inya Meru Makutano, Meru Town, Isiolo na Key College ire iri Nairobi. Nitokugwa togeni kire mega graduation yetu ire kethirere tariki 10 mweri wa 11 mwaka juju 2023. Ijeni tukenero tukibwangai nkurukia gicunci kia 80% kire aritobetu ni bakuthondeka mbeca cia obongoa ciandikire na rwa kire intake ya September wigwatire free discount na gicunci kia 10%. Aritoba beru ritobayejaga free bonus courses ta mobile phone repair, CCTV installation, baking and pastry, video production, music production kana DJ. Jokia baro ya admission kiri campus yetu yonthe kiri website kana uringithimu kiri 0720-967-249. MIPS College, turning skills and talents into income. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TV, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali.
Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor, Njorincheke Street, Meru Town. Turingere thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waraniri na tugukurukira namba yetu edimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Ngoko watogeni orengi kiri Nteto chetu cheru Thaa Mugwanja ngichokera na Nteto nkuru kiborisi kaunti ni Embu ne bethrite bakithukira nyombe mwana kugwata nchobi cia mungwana amona kinya mathagaja kuthondeka nchobi ije. Nawe munini wa county commissioner wa Embu na rietwa Walter Gaira nethiritwe akiuria ayuthi bethre bagichie bania na kunywa nchobi ije cia mungwana nontumiri yawe kethirwe kithukanga. Na leo tuko katika eneo la Kadhangariri ambapo tulipata information kutoka kwa wananchi kwamba tuko na mahali ambapo pombe haramu inatengenezwa. So tuliweza kukimbia mbio kama emergency team tukafika hapa, na wakati tulifika tu tukapata wanaume kama 3-4 hivi walikuwa wanapakia tuna suspect ni pombe ambayo haina lebo katika hii gari ya Probox iko nyuma yetu, na wakati walituona wakakimbia. So tukaingia hapa ndani tukaweza kuangalia na tumeweza kupata kwamba kuna chupa ambayo ni karibu 350 500 ml imepakiwa tayari. Alafu pia tumeweza kupata chupa zingine ambazo ziko empties karibu 1200 ambazo tulikuwa tuna suspect walitaka waweze kufanya ile packaging. Alafu pia tumeweza kupata kifaa ambacho kinatumika kuseal ile pombe bottle tops. Tumeweza kupata pia sukari nguru karibu magunia 4. Tukaweza kupata pia molasses lita 10, na tunaamini kwamba hii ni baadhi ya zile vyombo ambavyo ama bidhaa ambazo zilitumika katika kutengeneza hii pombe ambayo inaenda katika market na vijana wetu waweze kutumia hii pombe. Kile ningeweza kusi vijana wetu katika eneo hili ni kwamba wasitumie kitu ambacho hawajui. Tuko na zile mashirika ya serikali kama KEBS ambayo inatumika katika kuangalia bidhaa kabla haijatumika. Kwa hivyo kitu kama hii ambacho hakina lebo yote inaweza dhuru maisha yetu na si nzuri kutumia. Na bwarimi kuma ntere cia Tharaka ndene ya kaunti ya Tharaka nithi arimi nkurukia magana jana ni bethrite bakiamukira mauritani ja mwanya ona nkuruki bethirwa bakirwa uria babatere kwithirwa bakianda kurio ni kenda gutigirira ni bakwigwatira maketha twikinyirira kimera kiu kingi bakirwa bubu ni kenda gutigira bari na irio bia kung'ana ni untu ntere iji imwe citithera tikigwata mbura iya kung'ana. Imathomo maurimi mararimi baba kuma ntere cia Tharaka bethiritwe bagikurukagira 1-2 arai mathomo makumenyera rira na ikitonto baugite mbura irira kugana nonto bakuthukanga kwarera ti change ki Tharaka igo change ya kwarera kurago ikitie na kuinyeria matura mama ingi ndani ya Tharaka
gugatuika itukua twina maketha manini maga affect kinya nde kithomo nontu ti utharaka tutegemeagira kuthomithia na betu gukurukira ndengu ira utecio tuguketha nontu bwa kwaga mbura nontu bwa kwinyangika kwarera mnderogero akiri utionania nontu ana mitene umira ya karagora ikinke nyaga kiareo lakini kwa kithomo kia IAS na batu gina mbena kumenya yera retu batuthomithite wa muno kurukira kwanda miti twande miti kende kaina mbena ukuya mbura bwega tutie gwokia makara kumutema miti gwokia makara tuina mbena kumenya miti tuchwe njira ingi ya guchirembia na guchirembia baturutana tuina mbena kwenja saipit tuina mbena kwanda nyanya tukanda sukuma tukanda spinach daino ni onkwaria gande na nyanya mujie tigura nyanya tigura sukuma tigura spinach na daino ni supplier wa nyanya ruterwetu rwakamwathu ndio mumuri wa supplier nyanya kurukira githomo kia IAS na imbandite miti nimbenethera me kwana miti mujie na kuthurukia siranganira bathina mbena uturza ya ketharoje gutema komite mono kirima kumwa mamiro na nkuruki wakiwa makara okewa buronto bonge burapote magamiro yomba kunyara burimpwe ya makara itukukanwe Nteto inu tukeru tuthina mbere na kwanda miti tutie kugitanga kinya miti rutererwa miuro tukegwe tukirutanwa kinya kwanda tene tukarutanwa kinya kwenja marinya marameta wa saipit ndeni menda yetu urambura na yaura nini tukwa tukiomba kwithirania roje na guketha maketha mega sauri arimi barabange bonde tuina mbena kwanda miti speze kumboria ya miuro mijini yetu mendani twanda irio tugia miti twandite mondani wekende gathina mbena uchinja yera na turekenda guitanga miti yoke makara tuchwe mbinu singi urethi ibwagagira tene lakini no urethi buinge butikwagira no ntibu kaina mbena kuthukia muthetu wetu no thina mbena kunyia kuto change urimi tuthonge rumiba ba resilience ido bitu tukanda na rwiro kairo tuketha na kiaro do nyomba tukaina mbena kurugwata kukurukia matanga imathomo marende arimi aba bombite kuwata kumakirinkia metere kithirikari yikeneta IAS. We need to note is that Tharaka iko na shida ya mvua, getting short rains, and therefore hii training inajaribu kutrain partners na farmers kwamba waweze kuprepare mapema so that they are ready to harvest the rains when they come, and also so that they are able to prepare their lands wakati mvua inakuja waanze ukulima. Na pia hii training inazungumzia maneno ya afforestation, maneno hizo miundo msingi za kuhakikisha kwamba environment inalindwa so that binadamu aishi na environment concurrently. Yule kwewa ilio ta msaada, lakini twejire kuona into jabuli thikithiraga kutwa banga turenda gutethia skuli tuke sustainable into kiambere tukobatedia skulu kurutha what we call water harvesting baka rujuru rwa mbura rukurite baka harvest bagekira gutters tugekira matangini na tukathi a step ahead tukabatedia kwenja what we are calling water pans tukoja rujuru rwa mbura kana tukaoja surface runoff rulu gwitikana nthi nikenda mbura yathira rujuru bomba kulima naru koguri twambite kulima sukuma ge skulu ino skulu tuna skulu 15 ndibandite sukuma no kana skulu andite sukuma bakomba kunenge nutrition nembe agitwana nkiripotera Uru TV kuma Nteto Tharaka bito wa Paul Ogwakabithe. Nawe mwekuru umwe nonekanite akwiririte kwawe nja thokone ya Kibugwa ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi aria atori bagikujira bubu bethirite bakiwa kinya kwethira mwekuru uju na arari na murimu uju wa sukari ntuku igoro na arethiritwe akionekana aumite kiri kigomano kimwe ntere cia Nairobi. Nwakota what information this morning twerwa ni tuke baria magaveri agentry lakini tikatura tukwirwa the reason lakini thaira twarikia ukinya bone bo twethira onususe wanja twethira ni arikitie gututiga na gutibu tukiauga nontu yesterday ni turaici ni marathiete graduation ya one of the cousins who is also a family member, lakini kulingana na bale maratindire nao na ni aronanagia atena la kira uko muno onwishwe kawira ala ukakumuletera breakfast
nontu ne aronire kuringana noguo aratindite na ari munogu no ari mwene kwithondekera irio cia kuria acha ethira nyomba ni mbinge na ethira nyomba ni mbinge a consult neighbors ndimagerie gwitana gwatuika ati kwambatika kana ati gwitika makina banga kama buje nyomba ndimabunjire nyomba nio mathire methira ni kwari amamie gitandani lakini alikitie gukua koguo right now as we are talking kuri maria mamubira mochari ni ethiritwe aina diabetes lakini tikatukua ne la mulire but it is a likely cause of death. Matutethelerie asa kubanga mauntu ma mathiko nuntu tutabangite anankinyagia mwana yatigwa ate muliki shukuru nuntu na wewe nka ala nyina uyu agwitwa Wanja niwe wenka alali muciali ala mucuthite gulu niyo kana igana igana kiaba kinene namenya Wanja alali very active no lesarageria no lesiragia ndoto cia family yake na riwa kurikia kuthie rira mbura ni nkiuga ni kana nkiuga ngai tauntu ngai ni arombwagia antu na ni amenyaga pata ni amenyaga gitumi kia mauntu mamekarika ngai arogwata kurungamira na family ya Wanja. Nkatho cha mwanyi kugwatanira na bautwikire nteto chetu cheru Thaa Mugwanja itana mbere na gukenera mibango ndene ya Weru TV mbita MAUREEN KINYA.